Les quatre barres, any 2009. Obra de Ricard Bofill i Leví. Les quatre barres, també les quatre barres de la senyora catalana, és una obra de Ricard Bofill i Leví, inaugurada l'1 de setembre de 2009 a la plaça de la Rosa dels Vents, al costat de l'Hotel Vela. Acer i marbre. Las cuatro barras, también Las cuatro barras de la señora catalana, es una obra de Ricardo Bofill y Leví, inaugurada el 1 de septiembre de 2009 en la Plaza de la Rosa dels Vents, Plaza de la Rosa de los Vientos, junto al Hotel Vela. Acero y mármol. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.